apakaitampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mangtadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Dayta laang ti umay mo ibaga, Marilorna? Ti may papan iti nobyom anam-amom iti Facebook? Wen Marisisa. Kita man tiladawan na, Mare. Ay ko. Awan tinaisip ko aladawan na iti cellphone ko, Maray. Okay. Nakita yo ka din titunggal maisa iti personal, Mare? Naminsan laang, Maray. Idi nag-restaurant kami iti syudad. Nukas na nga rod. Di mo pa'y nayam-am mo ken ni Tata Ador? Day tati saan pa, Maray? Among ka day. Inikanak iti pagplitik idi nagsabat kami ijay syudad. Oo, di mayat. Saan ka unay anagastusan? Saan amaray? Isumot laang ang tinagbayad iti kinan may. Ay, galante nga rod. Ano kasta? Pudnutan ako na maray. Managparabor da di atao. Nagasatakla unay kinkwana maray. Yung kita amare. Ang mga nugundawayam ti kinaimbag na kan ka. Hello, Dilio. Abe, kasta ti tono ti boses mo. Ada ka ti parikot mo? Diyak amo no kasano nga ibagakeng ka. No, da ti parikot mo. Ibagam lata. Abangan no da may tulong ko. Ni tatang ngamin. Apa ni tatang mo? Na ospital manon, kadakkel agat at ti kasapulan may. Ada ka no nadagsan asakit na. Kat no saan amasigod. Amangan no isunti ipatay na. At dati kwartak ditoy. Manuti ka sa pulan nyo aya. Ay nawaw, saanan Dilyo? Nakababain mo't no si kapay laang ti aggastos iti pang pa-ospital ni tatang? Okay lang kanyak. Nubya ka may. Rumbang lang at tulungan ka. Sigurado ka? Wen, isen mo lang ti Gcash number mo. Paisen ko ti kwartakin ka. At damat siguro pang ikas autam dita. Adamo kide. Agyaman aklaunay Adelyo. Agpakadaak nga rudan, ta ginanaak pay. Ag-message kan tulat ta, no maisind mo ti kwarta. Ay nawaw, uto-uto mo gayam day ki Adilyo. Basit lang ang adrama, patyan na adagusan. Sa di naman tilakad mo si Galorna. Ay, saan mabalin amaamuan ni tatang ti maipapan iti kwartang ensin ni Dilyo? Amangan no isupay ti mangibuking kanyak. Ay nawaw, okay ka laang ka di Lorna. Di mo matsungbatan ti sa lunsod ko. Ay, kwa tatang. Ada ilakad ko di sentro ita. Anya nga oras ti panagawid mo? Diyak pa'y sigurado. Mamnigat ka ka din. Saan pa ay tatang? Mga anak tulat tayo di Nanginan sa amot tila ako dayjay. Siya kun ti makaamo amang ibirok tatang. Inakong. Naikasaot mo ka titinsin ko kwartakin kalon na. Wan, naalakon. Nasayat mo't nga rin no kasta. At nakadipay ni tatang mo yung ospital? Wan, saan pa'y nga rod ang nakarwar? Mabali na makasarita. Agkakapsot mo nga rod. Mangisag kan to nga rod itiladawan na ha. Wan, makita inton madamdama. Di mo liplipatan tag-message kanya. Tapno ang mukmat no kasano ti kasasaan ni tatang mo. Wan, di ka madanagan. Mausar itinasaya at aba nagtikwarta nga inted mo. Agyaman nakmanen dakkel atulong ti kwarta nga inted mo. Awan na nyaman na. Basta siga. Aday ta. Naisuot ko ti bistida kan boots a ginatang ko ijay sentro idi kalman. Bagay ko gayam ti kastoy akawas. Ay nawaw, dahito ti isuot mo ang mapan makitangdan, Lorna. Ay nawaw, asino tinang ibaga kada kayo ang mapanak makitangdan, tatang? Sa dino nga ron ti papanam. Ada tilakad mi itigayam ko ita.
Sa dino. Ipadas mi mamati ag shopping. Anya. Agpasalon kami laang no dapay oras. Sigurado arabiin taon ti panagawid ko. Nangalaam nga iti kwarta gastusan nyo. Ada ti kwartak dito anya. Awon gayam. Ikan kayo iti 1,000. Tapno ada igatang yu iti merienda yo. Para kada kayo reta tatang. Nangalaam iti kwarta. Awanan ti adu asa utatang. Sige, agrubuhat akon. Da kayo matan ti makaamo dito balay. Ay nawaw, kasta tibadom amakitangdan, Mari Lorna. Saan ako na makitangdan, Maray? Anya, sa dinong arod ti papanam. Mapantag shopping, Maray. Saan ang mabalin, Mare? Sayang ti may sang aldaw ko. Bayadak ti tangdan mo iti may sangal daw, Maray. Ha? Alan Maray, pang-asim takadoan nak. Itangal daw laong matkit de. Diyak pa'y sigurado no umanugot ni boss. Makisarita ka anasaya at kinkwa na, Maray. Di ka madanagan. Takas ko nak itayon. Adat itid ko akasukat titangdan mo itangal daw, Maray. Di uray times to ti itid ko. Oh, dilugi kan, Mare. Lugi? Ado ti kwartak, Maray. Si kaki dimot. Nag-text ka din ni Manang musulingkan ka, Dilyo, anak ka. Saan mo't nanang? Apay ka de? Jay utang mo kanukan kwa na. Kaano abayadam? Sa apay on kwartak ita. Ay nawaw, pangipipanam iti kwartam. Ay kanayon laangan nga awan kwartam, kat agsusweldo ka mag. Ninanang mo't. Ay agtal na ka man, Dilyaw. Amok amamindwa iti makabulan no agsweldo ka. Ibagak man layan tapno di kay agduado kanyak. Ipagam ngamin at apno amumi mag. Nang tedak iti kwarta iti nubyak nanang. Anya, inikam iti kwarta tinubyam, anam na minsan laang anakitam. Masakit ka nung arun ni tatang na. Ay kat i-confirm mo ano pud no ang masakit ni tatang na. Ang mga nudi mo amaw, kat is-is ka man nakagaya man dayjay ababae. Lorna, sa dinutain mo ita. Adaak dito ospital, Delyo. Apay ka day. Anyang ospital nga minun tinaka-confine na ni tatang mo. Apay ya. Sarong karak ko ma. Ay kwa, Delyo. Si kaki dimot. Uray di kan umay. Isupay ki di apakataktakam. O, kilaang mo't kanyak. Kaya't kumot asarong kara ni tatang mo. Nangruna pa ita ako ng ospital. Saanen, taamang anong ma-discharge matlaang ni tatang itaalawas. Okay. Awanan ibagam? Agpakada akon. Tanay, masapul nga si kasuwak pa ni tatang ko. O sige, umawag ak tumanan numawaya anak. Agan-anad kayo dita. Asino di kinasaritam iti cellphone mo itay, Lorna? Tigayam ko, tatang. Kanya tagsaritaan nyo aya. Apay masapul nga umadayo ka. Ti maipapan ititangdan mi, tatang. Matlagayam. Apay masapul nga umadayo ka no tangdan laang gayam ti pagsaritaan nyo. Ay nawaw, nakapsot nga ro ti signal dito yung unag, tatang. Iso aya. Ay na, awanan ti adu asaludsud. Ada tilakad ko ita, iso adi kay manaktak. Kaano lang iti nag-shopping kayo? Ita rumor ka manan. Awan ka din ti planom amakitangdan. Para laang kadagiti awan kwarta na day tatang. Anya? Kahit sinarungkaram ka di mo ilaang ti amatinobiam ana ospital, Dilyaw. Saan pa nga rod nanang? Ay nawaw, apay ngay. Di mo't nga rod kahit ni Lorna mapanak ijay. Isupay ka no apakataktakak. Kan may sa, dandan ni ma-discharge da ka no yung ospital. Asino ta nag-text ka? Ni Lorna nanang. Anya manan ti kasapulan na. Kwarta manan. Salsaludsudan nano at da ka no ti kwarta. Tama discharge ni tatang na kit kasapulan da ti kwarta. Ay kita Adilyo. Tiyan niya nanang. Apay, di ka makadlaw. Di ka maawatan. Ang mga nukukwartaan nakalaang daya babae. Na minsan laang anagsabat kayo. Saan ka day? Wan. Sakbay amang tad ka iti kwarta. Amumpay ti pudnaw. Di ka agbalin abulsag, gapulaang kan ayat. Taamangan no day tantaw, ti pagsangitam. Mangantan, Marisisa. Marisisa. Maray.
Okay ka kadilaang? Ah? Ay, uwan. Okay aklaan, mare. Apay nga rod akasta. Kasla na unag ti pampanunutan. Mas daawak lang amin, mare. Anyamat ti pakasdaawa, mare. Kasla di kamot maibibusan iti kwarta. Ah? Talaga asaan, mare? Pangalalaam iti kwartam ngay. Kanayon nga ilibre na. Si kakit dimot, mare. Amumot siguro na. Apay akasta ti panagisam mo, mare. Di mo ibaga at tinobyong ti source of income mo. Shhh! Kontrolong matabusis mo, mare. Kas makitam kat adu ti tao. Kasano no mangagdata ibagbagam. Ay, makapaawan ganas ti mangan dito eh. Nagadulakit di nga ibagbagam dita. Mangantakik din. Apo! Umayak man! Yuhu! Umayak man! Sino ka? Anya ti masapol mo? Naimbagngal daw tata. Nadamag ko dito'y kano ti balay ni Lorna. Aywen, dito'y nga ron. Ngam awan ti anak ko ita. Remorda manin iti gayem na. Da kayo ka dito ama ni Lorna, tata? Siya ka ron. Sumrag ka. Kan agtugaw ka pa eh. Agyamanak, tata. Ita, anya ti masapol mo ita anak ko? Siyak tinubyo na, tata. Nobyo. Awan na dagdagamat na kanya kakasta. Kinapudno na. Imayak dito lugar yo. Takayat ko amaamuan ti sungbat ti ado asaludsod ko, tata. Ti ko na ni Lorna kanyak kat masakit ti amana. Di maudawat pa iti kwarta kanyak. Ay nawaw, masakitak ka no? Kat no sa anak mo't ala ospital. Napigsaak pa'y na kong. No kasta nga rod. Inulbutan nak ti anak yo, tata. Naimbaglaangan. Tanabirukak ti balay yo. Adda ako ang tatang. Delio? Siyak nga rod, Lorna. Anya ti aramidam di ti balay? Imayak tagsingira. Ay nawaw, agsingir. Awan amok nga utang ko ken ka Isublim ti kwarta nga intid ko ken ka. Apay ko mga isublik kat inted mo nga rod. Inulbutan nak. Ti ko nam kanyak kat masakit ti amam. Ngamsaan mo't gayam. Pangasim tadi mo dadaulan ti aldaw kaw. No awanan ti bagam, pumanaw kan. Kundi ited ka, intun kwan agsingir ka. Kalukwan, dilyaw. Jak ibalubo sa lukwan nak ta sino man. Sa anak agsardeng, aging gamay sublim ti kwarta. Tandaan day ta. Nakababain ka, Lorna. Jak ngamin amo ang mapasamak ti kastoy, tatang. Nangalami ti kasta kinapuskul ti rupam. Tatang. Agasim nga ita inraman nakpay ti kalukwam. Awan ti amok asakit ko. Ngamapan mo kiti ibagbaga ala ospitalak. Ay naapo, di ka mabuteng ama ibalon. Kusa nga inted ni Dilyo ti kwarta. Saan kumat pinilpilit di tao? Wen, kusa nga inted na ken ka. Ngam nalawag mo't ang nagulbud ka ken ko ana. Isumot lagayam nga to ti kwartam. At damat gayam ang tilukluk ko matao. Naurnong tayo dito ita. Tapno pagsasaritaan tayo ti parikot itinagbaetan nyo, Delio kan Lorna. Ala, sikat ti umuna ngagsao, Delio. Gaputa nagtalaga kin Lorna no biyak. Nang te dakiti kwarta ken kuana kapitana. At to'y dagiti resibo ti kwarta anala na kanyak. Dakkel mo't gayam agatad. Uwan, kapitana. Naurnong deta. Nagtalaga kin kuana tanubiyak nga rod. Ti amok ket pudno a masakit ni tatang na. Iso asa anak ka nagduado anang ted. Kat, anya ti kayat mo ama pasama kita, Delio. Isubli na ti kwarta, kapitana. Ay nawaw, apay nga ipabayad mo ka inted mo nga rod. Kusa nga inted mo ti kwartam kanyak. Saan kumot nga inutang day chay? Nang tedakin ka, tate amok ket pudno ti bagbagam. Jak amo na ito lang gaya mo ti kinaulbud mo. Isublim ti kwarta, tapno malbason ti saritaan. Iti anya aga po asyak ti akparikot ita? Sikatin ang ted, ita ipabayad mo. No saan mo bayadan, paibalod ka. Anya? Bidot nga minti naramid mo, Lorna. Gaputa na singpot tinobyom, kandakal ti panagtalagnakan ka, ginundawayang batan. No siyak ti sika, may mayat no agbayad ka laangan. Mabalin ang maibalod ka iti kasta, ngay naramid mo.
Kumusta nga, Delio, anak ka? Anya tinagsasaritaan niyaw. Bayadan ni Lorna ti kwartak, nana. Nasaya at matnukas ta. Loko day jay a babae. Adamot lang bitot ko, nanang. Nagtalaga kadagos ija tao. Inton sumarunaw, amumot siguro ti aramida man niya. O, nanang. Pilya ka na imbag ti babaeng ayatek. Tapno sa anak ama ilawlawan man rin. Kasta di mo sayangan ti oras mo iti babae, kasta ti galad na. Mabalin ka di pa iti makitangdan iti boss mo, Marisisa? Mabalin mo't, mare. Isarok nakman, Mare. Hay, una yun, mare. Kumpurme ngamin ti kalukwan nga aramidam. Diyak mo impagarup amatikluak, Mare. Awanin masapol nga agagat ka, tapno mabayadam di utang mo. Kapilitan, Mare. Kapilitan ng aggagutak. Diyak kaya ti maibalot. Ay, makapabandog mo ti kastoy, tatang. Ay nawaw, di ka reklamo dita. Tabasol mo matla yung naapay akasta ti mapaspasama kiti biyag mo. Aginggat kaanong agbaybayad ak iti utang ko ngay, tatang. Awan sa bali ang pabasulam. Tabo nga day tati kalukwan nga ramid mo. No, amukla ang akastoy. Awanan! Nalatawan day ta pa nagbabawim, Lorna. Mangan kagid din. Na makitangdan ka manen. Isupay nga ibayad mo iti utang mo tapno malpasen. Ay, nawaw! Ay, wanam ti panagtalak ti sabali a tao ken ka. Di mo gundawayan ti kinaimbagda. Tapno awan to ti pagbabawyam intun dumtang ti maudi nga aldaw. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.